Сәлем достар, бына инде бер айдан ашу вакыт та үтеп китте. Барыгыз да белгән событиялардан һуң, белегезсә, мин илдән сыгып китәргә мәҗбүр булдым. Ни өчен? Чөнки минең видеоларымдан һуң мине эзәрлекләй башладылар. Минең өйгә берничә машина килеп, өйдә йимереп инеп, анда берничә машина полицейскийлар, газель, без номеров, военный форма менән, маскалар менән кешеләр. Осоргина. Говорят, что проводятся следственные мероприятия, а внутри уже кто-то ходит, окно разбито. Родственников домой не пускают, внутри кто-то лазит, но не хозяин дома. Үйдө эмирип инип, урамда отцеплять эткендер, күршелерди опрашивать эткендер, үйдө обыск өткөргөндөр. Һәм мин үзем бер саат алдан гана булар килер алдынан сыгып китеп өлгөргәннем. Һәм 15 сәгатьтән мин уже безнең Рәсәйнең сиген сыгып өлгөрдем. Кемдер һорар бәлки, ни өчен шулай айттың инде, гаиләң бар, өйең бар, барыһы яхшы, йырлап бейеп кенә акча эшләйин, күт кысып кына яшәп атмайын дип. Әйе, минең дә башыма төрле уйлар килә, тик минең был кылыгымды аңлатып китер өчен минең әдерәк үземнең тарихымды һөйләп китмәй булмас ул. Мин бәләкәйдән шигырь яздым. Һәм укыган сакта өйгәш инша язарга бирһәләр, иншаны шигырь формасында язып бара торгайным. Һәм мәктәптә уже был һәләтемде минең белгәс, мине бер шигырь конкурсында катнаштырырга булдылар. Акмулланың шигырьләрен яттан һөйләү буенча конкурс иде. Мин был конкурста катнашып, региональный финалга үттем, гран-при алдым. Һәм ошо Акмулланың тарихын укыган сакта, өйрәнгән сакта, уның тарихы минең күңелгә ниндәйдер шом һалды инде. Ул сәсән булган. Сәсән ул халыктың төрле проблемаларын, халыктың әйтер һүзен күтәреп сыккан кеше һүз остаһы. Сәсәнлек минең уйлавымча ул Ходайдан бирелә. Уга берничек тә моны өйрәтеп булмай. Поэзия, шигырь язу ничек итеп язарга өйрәтәл дисәләр, мин өйрәтә алмайм. Миңа бу бәләкәйдән бирелгәс, мин ошо сәсәндәрнең миссияһын дәвам итәргә тиеш дигән фикер минең башымда ныгынгандан ныгынды гына. Үсмер сактан рэп менән мауга баштадым. Рэп ул шул сәсәнлек, элек сәсәндәр әйтер һүзләрен думбра астына көйләп һөйләһә, хәзер рэпердар заманча музыка астына шул һөйләй бит инде. Шул халык һүзе. Элек Америкала кара халыкты, негрларды кыскандар бит инде. Улар үзләренең әйтер һүзләрен, протест һүзләрен шигырь итеп язып, рэп формасында көйгә халып, көйләп һөйләп йөргәннәр. Шул сәсәндәрнең тарихы күк. Менә шулай бәләкәйдән рэп менән, сәсәнлек менән маугып, ошо культураны үземә впитать итеп, бу культураның күренекле кешеләреннән фанатик итеп үскәс, халыкка авыр сакта күт кысып ултыра алмайм. Миңа Ходайдан шундай һәләт бирелгән икән, тимәк бушка түгел дип уйлайм. Һәм шуга ла төрле вакытта гаделһезлекте күреп, үземнең һүзләремде курксам да әйтеп бардым. Беренче тапкыр 2017 елда. Хәтерләгез, тап шул вакытта башкорт телен асыктан-асык кыса башладылар. Мәктәптәрдә башкорт телен өйрәнүне кәмиттеләр. Һәм мин шул вакытта Фаил Асыновтың кем икәнен белдем. Ул башкорт телен яклап митинг оештырган иде Өфөлә. Табанда бердәм халкыбыз белән берлектә көрәш алып барырга тиешбез. Безнең телебез, безнең республикабызда мәңге яшәргә тиеш. Бу митингта мин дә булдым. Һәм бу митингта Фаилды минең күз алдымда колга алдылар. Был хәлдәрде күреп, шул хәттем янем көйеп кайтып, шигырь яздым. Әсән теле миңа сәсән теле. Туган ерем Башкортстан иле. Һуын искәнмен, кымыз бешкәнмен, урман тауларын югырып үткәнмен. Агыделе агаһы уратып агаһын, күкрәк тутырып улайым һаваһын. Колондар сабаһы уйнаклап далаһын. Бездән һуң һин кемдәргә калаһың? Туган ерем, Башкортстан илем. Ердәреңде хатып оноталар телең. Томаланган аңдары алырга тик килем, башкорт уландары үдерендә килем.
Хатылған ендердің нәселері химе. Ябай кешелер оларға түгел тиді. Аяқ астында тапалған бұл өмір. Біздің балалар тағы нидер көрер. Тағы нидер қылыр. Біз біздің менен бүтін башқұрттарды биклері түрмеге. Аңлай алмайым тек шуны мен досым. Неңе тиешмін hun яшәргә мен бұзып. Неңе үзеремдә мен өйрәнә алмайым. Һөйләшкән телде минең әсәй атайым. Һәр малым өсөн мин түләйем халым. Тик нигә hun батшам карамай улым, Миңа күп тә кәрәкмәй. Итәк үлһәм атҡан таңды. Үҙ еремдә йүгереп уйнап үскән баламды. Етәсәм шишмә һыуын, йырып аҡҡан ғорур тауын. Болондарын, урмандарын күргәйне тағын. Эй, Хоҙайым, бирсе беҙгә түҙем. Йәнен биргән атам, ер өсөн ҡанын түгеп. Көрәшкән илем өсөн күргән уҙаһың ул күп. Тик батша өсөн телем сүп. Теле юҡтың иле юҡ. Яйлап йәштәр өсөн бүтән төрлө развлекательный йырҙарҙы яҙа баштаным. Но развлекательный йырҙарым да шул уҡ башҡорт халҡына, йәшәйешенә бәйле ине. Һин башҡорт ҡыҙы, ҡыйғас ҡаш ирем ҡыҙыл. Айҡап Урал буйҙарын аҫта күренә Ағиҙел, күренә башҡорт халҡы ҡанаттарын һындырһалар да йөрәктә яна ялҡын. Шулай яйлап халыҡ араһында танылыу да яуланылды. Икенсе тапҡыр мына шулай тура һүҙ әйтергә тура килде Ҡуштау ваҡытында. Сибайды томан ҡапланы Ҡуштауҙы һаттылар, Хәмитовты яратмағас Хәбировты ултырттылар. Байҙар тағын байый, ябай халыҡты талап. Беҙ мына батшаларға баш имәгән башҡорттар, ғорур башҡорттар, берҙәм башҡорттар тип маҡтанырға яратабыҙ. Әммә бөгөн мына ошо беҙҙең берҙәмлекте күрһәтеп ҡалмаһағыҙ, уже өйөбөҙҙә булған нәмәне сығарып һатып бөтәләр. Шуға күрә 9 август нимә генә булһа ла ҡурҡмайыҡ, берҙәм булайыҡ, бергәләшеп сығайыҡ Ҡуштау янына. Был ваҡытта уже минең карьерам тура сәхнә менән бәйле ине, һәм мин аңлай инем, мин һүҙемдә әйтһәм, миңә эләгәсәк икәнен. Һәм эләкте лә. Ярты йыл өҫтәгеләр минең сығыштарымды отменять итеп бирҙеләр. Мине берәй ергә сығыш яһарға саҡыралар да бит инде. Икенсе көн миңә шылтыраталар. Алтына, извините, пожалуйста, мы вынуждены вас убрать, указ сверху тип. Шулай итеп минең концерттарымды отменять итеп ыҙлатҡандан һуң бер премьер-министрҙыңмы, заместителеме, бер чиновник мине личный разговорға саҡырҙы һәм ул былай тине: беҙ һиңә юл асабыҙ, тик башҡа улайтып һөйләп йөрөмә. Мин ризалаштым һәм беҙҙе ошонда поддержать итәһең тине. Беҙ һиңә юл асабыҙ тине. Һәм миңә уларҙы поддержать итергә тура килде. Был Навальныйҙың митингтары ваҡыты ине. Улар Өфөлә, как отвлекающий маневр һымаҡ концерт эштәнеләр. Мин шул концертта сығыш яһаным. Артабан барыһы ла яҡшы барҙы. Минең карьерам үҫә барҙы. Тик бәләкәйҙән килгән бурысым тип ҡараған миссиям күңелде үтә ине. Шуға мин артабан йырҙарымда һүҙҙәремде әйтеүҙе дауам иттем. Аккуратны ғына, власҡа тура әйтмәй, завуалированный итеп буһа. Рәхәтләнеп яшәйем мин Рәсәйҙә, рәхәт яшәй әсәй өләсәйҙә. Шәкәр етмәй ҡуйыр тейеп сәйгә, таптап шәкәр алған күрше сәйҙә. Мин дә магазинға йүгерҙем, алып бөткәндәр инде шәкәрҙе. Гречка бына алып өлгөрҙөм, еңә алмаҫ Америка беҙҙе. Инстаграм кәрәкмәй хәҙер, блогерҙарға көрәктәр әҙер. Макдональдс, KFC кәрәге юҡ, гречка ашап минең тамағым туҡ. Көндә телевизор ҡарайым, сығып буғын ҡырамын һарайҙым. Батша һарайына етмәһә лә,
Менікі ақмай бет бары бір. Рубль қолаға әйді қолағын, зато Американы орабыл. Кәрікме меңе сетел ұрамы, Сибирияға вақта менің ұрайым. Ауыр түгіл меңе хілдің санкциянан, Былайда бәләкей гөне пенсия алам. Бүтірәбі зато біз НАТО түсін, Күтәрәмін бақалымды бүйік Рәсей үсін. Ядер бомба бұранынан қорқмайым, Сибай карьерында хауа хулайым. Дүния біт хәбіздің яқта болыр Ходай. И мы как мученики попадем в рай. Бұлай етіп, мына бүгінгі күндерге келіп еттік. Баймақта ошо событиялар башланғас, түземлегім бүтті. Турахан әйтерге тура келді. Поэтому всех национальностей, кто также думает, призываю выйти к зданиям администрации своего города 19 января в 10:00. Последствияларын аңлайыным әлбетте. Мен несектір ышандым, халық еңіп сығыр деп. Көбірек халықты егер керек деп, бүтән халықтарға мөрәжағат етір керек деп. Халық сықты, тек тілеген нәмеге ерішіп болманы. Не үшін қастым? Чөнки шылтырату болды администрациянан бір ышанслы кішінен. Ол айтты, алтына хенемен келешіп қаранылар уже бір тапқыр, коштадан хоң. Хенемен келешіп болмай, хен бары ұлдындекен ішлейін, халық хені тыңлай, халық сыға, шуға көре хені беклейсектер, олаққа тені. Әлбетте, можно было героический ұлтырыға түрмеге, барып сдаваться етерге, башта түрлі ойлар болды. Тек әлгілі баяғы Навальныйдың история хезге түші. Вот ол героически қайтты, сдался властям, ұлтырттылар. И что? Халыққа түрмелі отырып бірнендей яқшылық іштей алманы, һәм оны өзін өлтіріп тағылдылар. Барғыла яқшы, яңырақ ғайләмді сағардым Рәсейден. Ғайләм янда болғаз, көңілді тынысырақ. Бітті проблемалары сығып тұрайынды. Мәселен, яңырақ қыдым ауырып кетті, жосқы етіп, түні бойы йоқламаны есі кетті, әлі бір 15 тапқыр есі кетті, температура 39-дан төшмей, йоқламай сықтық, ертенсек больницаға барға тура келді, бардық, отравление болған, инфекция оқтырған, больницада лечение алдылар, шонда капельница қойдылар, бір күн больницада лечение алдық, капельница менен, ол бала, вот мына кемдердің балалары бар, аңлайды, бәлекей балалары біздің бетін хигізген ағай, қолында капельница тұра, ол бала тулай бетінде, тыпырсына, шуға көре біз түнін жоқтамай, аның қолын тұтып, дежур тип сыктык алуу менен. Иң кызыгы экинчи күнү болду. Ошол эдерек балага еңелейгес бизди выписывать еттилер, түрлүү дарулар яздылар да, һәм бизге выставили счет. 120 000 сом биздин в рублях ханахан. Біз просто есебет кетті, немеге шулай, чөнки біздің бында ВНЖ юқ, біз бұл елдің гражданиндары түгіл біз, шуға көре, біздің еще страховкалай жоқ, шуға көре вот шундай хақтар енді. Бүтін әмәлі әлігілі баяғы ақсаға барып бейліне. Әйті, нешлеп криптамен бұлашмайын теп, криптамен сетілділі әшлеп бола бет теп. Әйі, криптамен сетілді әшлеп бола, тек әр іштің нюанстары бар. Криптамен бұлашы үрісін карталар керек. Әбет болған елді карта сүрісін, ВНЖ керек, ВНЖ біздің yok бетінде, ВНЖ болмаға, бана бір банкқа барғайнық, ол $10,000 депозит ха керек платины картаға. $10,000 это почти 1 миллион сом, әменде ондай ақса yok. Хәмде 100 000 гына ақсамен сығып кеттім. Чөнки бүтін эшлеген ақсамды мен үйге тығып барайыным. 2 миллиондан ашы ақса кетті шул үйге ремонтқа. Та-да, мына ошолай достар, біздің үй румтур хорайдар, мына наконец-то кухняны бүттік, мебельдар заказали, қорып бүттік, мына бұнда тумба, под телевизор,
Мына стеллаж, диван. Кухняны подробно покажу, кому интересно, попозже. Вот. И лестницу пока не сделали. Эшләнек әле беренче этажда. Бында прихожая. Бардак инде. И шу мына бында пока безнең спальня. И ана утра. Бында пока тоже шулай. И санузел да, әле включить надо было. Вот пенал, вот ушунда кака ходим инде. Вот. Достар, мына ошо ремонт, бізге обошелся, угадайте, где-то 2 миллион тирахи болды. 2 миллион тирахи болды. За полгода ремонт эшлеп, мына саттык, пока беренче этаж. Вот, не айтам келе. Конечно же, крипта, как же без этого, потому что именно криптамен займаса ете башлап, шулай аксалар келип сага баштаны, һәм икенчедән это мотивация. Вот мен ярты элек тоды кылдым. Тодыла и мен күткә ут капкан шекелле мен йөрү эштә баштадым. И возможностьларга келип сага баштадым. Шуңа күрә достар, балалар табыгы. Кем ойлаган инде ошондай ситуациялар келип чыгат деп. Бирешмейбиз. Халык Аллага шүкүр ярдам итә. Миңа илсиген сыгырга, бында ситилге килгәс, торга урын табырга күп кешеләр ярдам иттеләр. Хатта белмәгән, таныш булмаган кешеләр дә. Шуңа күрә кемдер ярдам кулы безгә һузган, барыгызга зур рәхмәт. Яйлап аякка басырбыз. Криптамен да булаша башлармын, Алла бирһә, обучениеларда восстановим. Тик вакыт кирәк. Без туктаган илдә ВНЖ, ВНЖ это вид на жительство. Алло авыр, политический убежище бирмәйләр, чөнки Рәсәй менән дружит. Без туктаган ил. Шуңа күрә берәй недружественный илгә сыгып, политический убежище һорага туры килә инде. Тик был еңел процесс түгел. Через суд это делается. Судта доказать надо, что хинем удилингда хине притесняют, преследуют. Это дело обычно затягивается на годы. Адвокаттар керек була тагыла. Адвокаттарга ситилде вообще бешеный хактар. Эреле баягы бүтүнөмө аксага барып түртүлө. Шуңа күрә үйүмдү хатырга туры килә. Подписчиктар хатма тиһәләрдә, үйүмнүн хатка киймәһәләр. Но мен уже үйді көңілден ысқындырдым. Отпустил, хатырға қойдық. Авитоға ошо үйдің хатырға қойған ссылкасын қалдырам. Һәм де описаниеға қалдырам біздің реквизиттарды. Кімдер хочет поддержать, можете нас поддержать. Олай достар, дорога осилит идущий тидер. Пока біз тире, будем идти вперед. Барғында еңіп сығабыз, бирешмейбіз, Алла бирһә. Барғынға зур рахмет. Каналга язылыгыз. Мен ялап көйләп барымын, үзебезнең хәлләрне, йырдарымны да сыгарып барымын. Тормышына карар егыр аягымдан бирешмәм.